नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. दहशतवादा आड ब्रिक्साचो निर्णायक एक्शन जाय. दहशतवाद्याक आदार करपी शस्त्रास्त्रां, फायनान्स, प्रशिक्षण, टेक्नॉलॉजी, इन्फ्रास्ट्रक्चर दितल्या आड एक्शन जाय. ब्रिक्साचे गोवा भारताच्या शेजारी संवसारीक आतंकवादाची मदशी. ब्रिक्सात फुडाऱ्यांच्या सेशनात प्रधानमंत्री मोदीचो पाकिस्तानाचे नाव घेनासतना बाण. ब्रिक्साचो समारोप. फुडली ब्रिक्स चायनात. कितलेशेच आदले आमदार फुडारी गोवा सुरक्षा मंचाच्या वाटेर. बीजेपीची मायनॉरिटी वोट बँक मिशन फेल. साश्टीचेर परिकाराचे वक्तव्याचे स्पष्ट. मंचाचे 60,000 मातृभाषा रक्षक. साडेचार वर्सात बीजेपीन फक्त फटयले. मायनिंग बंद उडयले. स्कॅमा करतल्याचेर एक्शन ना. भुरग्यांक रोजगारूय ना. जॉबाचे फक्त हायस. राणी बापूय पुताचो सरकाराचेर फोग. शेक पॉलिसी केली क्लियर. ऑक्टोबर सोंपता म्हळ्यार शेक वाटपाक सुरू. ह्या टुरिस्ट सिजनाक हजारभर चार्टर्ड फ्लायटी. परुळेकर म्हणटा ईडीएम सनबर्नाचे अजून थारना. दहशतवाद आणि दहशतवादाक पोसमे आड ब्रिक्साची निर्णायक एक्शन जाय. दहशतवादाक आदार करपी, तांकां शस्त्रास्त्र, फायनान्स, प्रशिक्षण, टेक्नॉलॉजी, इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपी देशांक ब्रिक्सान प्रभावीपणान निकामी करचे पडटले. हाचेर ब्रिक्स देशांचें एकमत जालां. जागतीक अर्थव्यवस्था स्थिर आनी घटमूट करपाक ब्रिक्साचो सहभाग वाडचो अशें थारलां. प्रधानमंत्री मोदीन 2 दिसांच्या परिशदेचो समारोप करतना ब्रिक्स गोवा डिक्लरेशनाची घोषणा केली. In the morning, we exchanged views on important global issues including terrorism, global economic scenario, and the need to reform the global governance architecture. With the BRICS Business Council, we also heard from the President of the new development bank on the meaningful work that NDB has undertaken in its first year. I am happy to share that we have adopted the Goa Declaration that lays a comprehensive vision for our cooperation and coordination within BRICS and on international issues. Let me now turn to the issues that received high attention from the BRICS leaders during the summit. We were unanimous in recognizing the threat that terrorism, extremism, and radicalization present not just to regional and global peace, stability, and economic prosperity. We are also one in agreeing that BRICS need to work together and act decisively to combat this threat. We underscore the need for close coordination on tracking source of terrorist financing and targeting the hardware of terrorism, including weapons, supplies, ammunition, equipments, and training. We also agreed that those who nurture, shelter, support, and sponsor such forces of violence and terror are as much a threat to us as the terrorists themselves. We feel that it is necessary for economies to make public investments in long-term infrastructure projects, coordinate microeconomic policy, drive growth, and promote world trade and manufacturing with renewed vigor. We welcome the early entry into force of the Paris Climate Agreement. India was proud to ratify the agreement on 2nd October this year, the birth anniversary
of the foremost environmentalists in history, Mahatma Gandhi. Financial architecture, we agreed to fast track the setting up of the BRICS rating agency. We also agreed to enhance our coordination within the G20. We are organizing over 100 activities throughout the year and taking BRICS to diverse geographies and demographies across our countries. Together can potentially unlock immense synergies with huge benefits for all our people. I'd like to thank my fellow leaders from the BRICS countries for their unqualified support in ensuring a successful 8th BRICS summit. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची ब्रिक्स गोवा डिक्लेरेशन स्पीची पयलीं 5 राष्ट्रांचो प्लॅनरी मिटिंगे उपरांत कंट्री एड्रेस जाले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो टेररिझम काबार करपाचेर भर. Leaders plenary meeting. Our agencies must also build mechanism of information sharing to bring to justice the tax offender and money launderers. Security and counter-terrorism cooperation is necessary if we are to secure the lives of our citizens. Terrorism casts a long shadow on our development and economic prosperity. Our response to terrorism must, therefore, be nothing less than comprehensive. And we need to act both individually and collectively. Selective approaches to terrorists, individuals and organizations will not only be futile but also counterproductive. Criminality should be the only basis for punitive action against the individuals and organizations responsible for carrying out terrorist acts. Terrorist funding, their weapon supply, training and political support must be systematically cut off. In this respect, we need to deepen the security cooperation between our national security advisors. Early adoption of the draft Comprehensive Convention on International Terrorism will be an expression of our resolve to fight this means. Safeguard international peace and handle issues in light of their own merits and in keeping with the purposes and the principles of UN Charter and norms governing international relations. This way, we BRICS countries can bring positive energy to the world and usher in a new type of international relations featuring win-win cooperation. By poverty, climate change, and the global economic crisis, among other challenges. The BRICS grouping together accounts of overall GDP of $16 trillion. Aos debates de hoje de manhã, onde houve muita coincidência de opiniões, aquela conversa mais informal que tivemos ao longo do almoço, com resultados, penso eu, muito objetivos. E neste momento, quando ouço os senhores colegas do BRICS, também vejo esta coincidência, mas quero reafirmar que o sistema internacional having renewed our commitment to the BRICS countries, a partnership that we wish to be always in tune with the priorities for our societies. I believe that the university is going to be an important tool in multilateral education, scientific and innovation projects. As I conclude, I would like to stress once again that we stand ready to continue close cooperation with the BRICS partners. Including cross-border terrorism and its supporters will be a key BRICS priority. We will also work closely to fight tax evasion, black money and corruption. I now have pleasure
to declare the adoption of the Goa Declaration. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भारताचो शेजारी देश संवसारीक आतंकवादाची मदरशीप ब्रिक्सात फुडाऱ्यांच्या सेशनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन पाकिस्तानाचे नाव घेनासतना बाण मारलो. आयतारा दनपारा उसरा मेरेन ब्रिक्स परिशद चल्ली. बिमस्टेक आनी ब्रिक्स अश्यो 2 परिशदो आयतारा जाल्यो. 5 देशांची ब्रिक्स ताज एक्झॉटिकांत जाल्यार 7 देशांची बिमस्टेक लीलांत जाली. फुडले वर्सा ब्रिक्स परिशद चीनांत येजमानपण चीनान घेतलां. आयतारा ब्रिक्साचे औपचारीक उक्तावण ताज एक्झॉटिकांत सकाळी जालें. बिमस्टेक परिशद आयतारा सांजी जाली. बिमस्टेकात 7 देश वांटेकार जाले. वट्ट 12 देशांचे राष्ट्रप्रमुख ब्रिक्स आनी बिमस्टेका खातीर गोंयांत आशिल्ले. 15 आनी 16 ऑक्टोबर दोन्ही दीस जॅम पॅक सेशन्स, चर्चा, डिप्लोमसी आनी वाटाघाटी. आयतारा सकाळी ताज एक्झॉटिकांत ब्रिक्स कार्यावळीचो औपचारीक उक्तावणाचो सुवाळो जालो. त्या उपरांत ब्रिक्सांच्या फुडाऱ्यांचो ग्रूप फोटो आनी एक सेशन जालें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी श्रीलंकेचो राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाला सिरिसेनाची द्विपक्षीय मिटींग जाली. भारताचो शेजारी देश संवसारीक आकांतवादीची मदरशीप म्हूण त्या सेशनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन पाकिस्तानाचे नाव घेनासतना बाण मारलो. दनपारां ब्रिक्सांचे लिडरांची बिझनेस कावन्सिला बरोबर मिटींग जाली. बसके उपरांत ब्रिक्साचे लिडरांचे बिझनेस कावन्सिलाचो अड्रेस दनपारां 1:15 जालो. ब्रिक्साच्या फुडाऱ्यांचे प्लॅनरी सेशन 2:30 सुमार सुरू जालें. प्लॅनरी सेशनाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन भारताचो कंट्री एड्रेस दिलो. त्या उपरांत चायनाचो राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, साऊथ आफ्रिकेचो राष्ट्राध्यक्ष जेकब जुमा, ब्राझीलाचो राष्ट्राध्यक्ष मिचेल तेमेर आनी रशियाचो राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिनान आपले कंट्री एड्रेस दिले. त्या उपरांत डिक्लेरेशन सायनिंग सुवाळो जालो. गोवा डिक्लेरेशनाच्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ब्रिक्साच्या फुडाऱ्यांची प्लॅनरी सेशनाचे कन्क्लुडिंग स्टेटमेंट दिलें. त्या उपरांत भारत आनी बिमस्टेक लिडरांचे फोटो सेशन आनी मिटींग जाली. ब्रिक्स आनी बिमस्टेक लिडरांक डिनरा उपरांत द्विपक्षीय मिटींग जाली. ब्रिक्स आनी बिमस्टेक लिडरांचो ग्रूप फोटो हॉटेल लीलांत जालो. रातचे 9 सुमार प्रधानमंत्री मोदी आनी नेपाळचे प्रधानमंत्र्याची बसका. उपरांत बांगलादेशाचे प्रधानमंत्र्या बरोबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची मिटींग जातली. 9:30 रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन परत वचपाक भायर सरतलो. साऊथ आफ्रिकेचो राष्ट्राध्यक्ष जेकब जुमाचो रातचो 10:30 सुमार डिपार्चर. फुडल्या वर्सा ब्रिक्स परिशद चीनान यजमानपद चीनान घेतलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक ब्रेक.